Biacara nyingi ni cithiete hathara iria irehete kuingu kwa biacara nyingi huku bururi-ini. Gukwene biacara ici magithie na mbere na gutangika. Riu ene biacara kaunti-ini ya Kajiado mena undu wa gukenerera thutha wa thirikari ya kaunti ino gukorwo ikieheria mamwe ma igoti kuri onjoria nini aria ni hamwe na marihi ma guthurima wagiriru wa nyama undu umwe na parking cia ngari cia ukui wa muingi kwa ihinda ria mieri itatu. Mawatho maya megukorwo magiteithiria onjoria nini aria maratangika ni undu wa hathara iria mathiete na mbere na kugia thiini wa biacara ciao. Ngavana wa kaunti ino Ole Lenku anariire mawatho maya riria ararekagiriria matharaita ma urigitani mathibitari-ini ma kaunti ino niguo kurua na gwethema na murimu wa coronavirus kaunti-ini ino. I direct the County Department of Finance to waive taxes and levies from April to June 2020 as follows. 1. Daily market sales fees on agricultural produce, transit sales fees for all agricultural produce, slaughterhouse inspection fees, and monthly parking fees for passenger service vehicles. Ole Lenku oho nikiite ihoya kuri muingi wa kaunti ino ya Kajiado ukorwo makiiga uraihu wa mita 1.5 riria meguthima supermarket-ini undu umwe na thitĩnji-ini cia ngari niguo gwethema murimu wa COVID-19 kuona king'uki giki ni kimakũrĩire maitho. The county directorate of inspectorate services ensures that trading activities in the county are conducted within the recommended 1 meter distance with a special focus on retail markets, cattle sale yards, supermarkets, bus parks, and health facilities. Guku akiuria maafitha a borithi kaunti-ini ino gutigirira muingi ni warumiria mawatho maya niguo kurua na murimu uyu kaunti-ini ino ya Kajiado. Handu-ini ha Kameme TV, chitagwo Njoki wa Mwangi.